Seka mbifurize kugubwa neza, mbifurize amahoro y'Imana, mugire impagarike n'ubugingo. Rero turi muri weekend, murabizi ko ari amakuru menshi yaba yaratambutse icyumweru gishize, ndetse murabizi ko ni ikintu cy'agaciro kugira ngo umenye amakuru agezweho ndetse n'ayabaye. Gusa rero ubu ngubu ni amakuru agezweho, ni update kabisa. Ahangaha ziturutse hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ni amakuru mashyashya aturutse hariya mu buseruko bwa Kongo, cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru avuga ko leta ya Kongo binyuze muri Constant Mutamba yashyizeho agera kuri miliyoni 5 y'amadolari kabisa, nk'igihembo ku muntu uzafata cyangwa se agatanga amakuru yo gufata abayobozi ba AFS cyangwa se M23 barimo uwitwa Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa ndetse n'uwitwa Sultani Makenga. Rero bashyizeho akandi kayabo kagera kuri miliyoni 4 zose z'amadolari ku muntu uzatanga amakuru yo gufata abo bita Pelot Luwala, n'uwitwa Irenge Bayirenge, ndetse n'abandi bavuga ko bari gushakishwa n'inkiko cyangwa se bashakishwa na leta ya Kongo. Rero ndizera ko aya makuru ari bwo bwa mbere uyumvishe, gusa nkwibutse ko aba bagabo ba M23 ni abagabo batikoraho kabisa. Ubu ngubu barimo bagenzura igisagara cya Kongo, hariya bagenda bafata uduce dutandukanye. Gusa hari amakuru agenda avugwa ko M23 yikuye muri Ruberu, ikaba yikuye mu duce dutandukanye hariya. Gusa biravuga ko baba bamanutse, ese nibyo cyangwa se byo? Ni amakuru rero tugenda dukura hariya mu buseruko bwa Kongo. Gusa izi nkuru burya nazo ni abarundi bari kugenda bazivuga, ntago yari inkuru ya nyayo yizewe. Abasore baracyari mu duce bafashe, nta n'umwe wari wavamo. Gusa amakuru menshi uragenda ubona ko bavuga ko ngo bayikuyemo, ngo hasigayemo ngo Wazalendo ngo arizo ziri gukontorora turiya duce. Reka ibyo ni ibihuha. Ni amakuru rero avuye hariya mu buseruko bwa Kongo, aho abakuru ba M23 batangaje ko bo bava mu gace, dore ko ari amakuru yagiye acaracara ku mugoroba bavuga ko M23 yavuye mu duce ikatuvamo itarwanye. Ese abantu benshi babifashe gute? Barabyumva gute? Gusa abakuru ba M23 cyangwa se abayobozi bo bagaragaje ko mu kanya ko burya utwo duce twose ari nabo bakidukontorora, nta n'umwe usigaye udukontorora ari bo gusa. Ibyo byo kuvuga ngo Wazalendo nizo ziyoboye utwo duce, ati ni ibihuha. Amakuru yari ari kujya avuga ko M23 yatinye amahanga ikava muri utwo duce, gusa burya ni ibihuha. Ku mugoroba w'ejo, kuri tariki 6 cyangwa se 7 nibwo Wazalendo zahawe izindi ntwaro bazimanurira intwaro zikomeye cyane, zizanywe na kajugujugu kabisa, biturutse hariya muri Kinshasa. Gusa M23 yo nta kindi yavuze ati mukomeze muzibahe, ari nako muziduha. Kuzibaha niko kudutiza imbaraga ndetse no kudutiza ubushake bwo gufata utundi duce. Ikindi rero kiri kuvugwa ni inkuru ya Kisekedi, aho yagiye mbese yinjirira agera Washington, agera i Moscow, ndetse ava i Moscow ajya Bamako, asoreza i Dubai. Rero ariko bose ngo babuze icyo bakora,
ajya no muri Chad kabisa arabitabaza, yitabaza ingabo za Chad kuko murabizi ko zizi kurwana. Rero nazo zimuca amazi, ajya kuwitwa perezida Abu Dhabi, yinjira Abu Dhabi, abasezeranyije rero ibinombe, basabwa intwaro barundura. Ati nabo rero yagiye Abu Dhabi abasaba intwaro karundura. Uyu mugabo ari gutambagira isi yose ashaka abantu bamuha intwaro. Rero agera kuri perezida Ndayishimiye, yahekenye rero ibitamirika nawe igihe cyo kwisubiraho ngo kirageze. Ni ibintu byinshi cyane, Jamena barashugumbye nabo bacira ibirura rugikubita kabisa. Rero i Moscow bahisemo kugenda cyangwa se kugendera kure intambara zitabareba, aba nabo bo bakuyemo kabo karenge. Rero Abu Dhabi bo yabasezeranyije ibinombe, abasaba intwaro kabisa karundura. Ni umugabo rero Tshisekedi ajya kwa Zelensky yatanze we umuvuno kabisa. Amerika ihatirwa gukandamiza u Rwanda. Rero kora subscribe niba utarayikora, like and comment and share, ni iby'agaciro kuri twebwe kandi nawe.